Walau keyboard penyak jeng keduran kap kablong hapo Shillong mentaka sengi. Kile tu pelada berdilut di baru tiket apa Jawaneru Stadium Polo. Nak kata kajing ilakai peneng ke Shillong Lajong bat Tunavan Army nepo Nepal. Nilai ipat maki babun ki benta jeng ke stadium. Kisit kira theli lani kamsim nadap setia ke stadium kembali kami lenti. Agak ni syak jeng mekre jeng ilakai kalong kabla i biang bahabat ke Neru Stadium ru kalakup ia kedur ke bat thamai. Hadi ban maramat bat penitenat bahaya ka. Hendak kejeng momen jiki pagba kalau pendiang mensim. Ia kena penyai jong kena kejeng lakai minta kasih. Balik iru ban habala ayat kejeng lakai kalau jan poi cakap first half. Kibabun kejaga kita theli. Habala kan kena penyai jong kena kejeng lakai minta kasih kali tu. Balik si kibaman kidi kibla book online bat kemsim lawan setia nomor kejeng pentut jong uslam. Hakan kejeng lakai kesenoleh jong ka job dak siko lenot. Ia ke tim jong kisipai na pot Nepal. Balik ke kola tap agak kelas tap. Hasyo masang kejeng lakai la penfu penpi yang ia kena kejeng lakai de kejeng wai kejeng syar bat kumjuru kejeng penkilan bat de kisipai. And they'll be doing this once again. A big round of applause